Apa ini? Wah. Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, ada keranjang berwarna hijau teman-teman. Wow, di pinggiran kobakan ini teman-teman. Wow. Wow, ada sepeda bekas teman-teman. Wah, sepeda sudah rusak. Ayo teman-teman, kita ambil keranjang ini teman-teman untuk hunting dan mencari mainan di sekitaran sini teman-teman. Oke. Ayo teman-teman, kita ambil. Basah teman-teman. Wow, kosong. Mantul. Apakah teman-teman melihat mainan? Di mana teman-teman? Wow, lihat teman-teman. Wow, ada yang mengambang teman-teman. Wow, apa ini teman? Waduh. Widih. Wow, lihat. Apa ini? Wah, mobil Tayo teman-teman. Widih. Berwarna biru. Wow, matanya sangat belok teman-teman. Widih, dia sedang tersenyum kepada kita. Mantul. Wow, lihat teman-teman, masih ada 3. Waduh, akan ambil teman-teman. Oh iya, kalian jangan ikutin kakak ya bermain di tepian air seperti ini teman-teman, karena sangat berbahaya. Cukup nonton dari rumah saja. Wih, disilah nih teman-teman. Wow, sahabatnya si Tayo teman-teman, berwarna kuning. Wih, ada tulisan 0202. Widih, mantul. Wah, masih ada. Wow, ini berwarna hijau teman-teman. Ini si Rogi teman-teman. Widih, 10001000. Wih, di belakangnya ada 4 buah lampu teman-teman. Lampu merah, lampu rem, dan lampu sen teman-teman. Wah, mantul. Wah, terakhir teman-teman. Widih. Wow, ini adalah si Gani teman-teman. Wow, sahabat si Tayo yang berwarna merah teman-teman. Widih. Wow, matanya juga belok teman-teman. Wih, mantul. Oke, ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini nih teman-teman. Masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Widih, di sini ada 6 buah mobil-mobilan teman-teman. Wow. Lihat, ini mobil beko teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Wow, tong sampah teman-teman. Wih, TRUCK truk. Widih, bannya besar sekali teman-teman. Wow. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil Bapak Tentara Indonesia teman-teman. Wow, berwarna merah dan biru lampunya teman-teman. Widih. Mobilnya berwarna hijau army dan bempernya berwarna kuning, peleknya kuning. Wah, mantul. Wow, ini mobil apa teman-teman? Widih. Wah, bempernya sangat aneh teman-teman. Wah, 302 bus. Widih, ada incinya teman-teman. Wow, ada 6 buah lampu di belakangnya teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil apa teman-teman? Ini mobil Jeep. Widih, Dinosaurus World. Widih, ada gambar T-Rex ya teman-teman. Wow, berwarna hijau. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Ini ada mobil kontainer teman-teman. Wow, berwarna hijau dan box kontainernya berwarna putih. Wih, ada tulisan TRUCX Trucks High Speed System Service and Quality. Mantul. Wow, ini dia mobil tangki selfie power teman-teman. Wow, berwarna orange teman-teman. Waduh. Wih, rodanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman. Widih, mantul. Wow. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan di sekitar sini teman-teman. Kalian melihat teman-teman di mana? Wow, lihat teman-teman. Wow, lihat. Hihi, mantul. Widih. Wow. Ini ada si Henry teman-teman, sahabatnya si kereta Thomas teman-teman.
Wow, pipinya sangat tembam teman-teman. Widih, mantul. Wow, ini si James teman-teman. Wih, temannya si Secret Thomas juga teman-teman, yang berwarna merah. Wah, hidungnya bulat teman-teman. Wah, waduh, wah, terjahat tuh teman-teman. Wah, ayo kita ambil teman-teman. Hahaha, kasihan dia, nyemplung. Mantul. Wow, lihat teman-teman, ini ada mobil truk molen teman-teman. Wih, warna merah. Widih, mantul. Wow, lihat mobil beko teman-teman, warna merah teman-teman. Wih, ada tulisan Kong 283. Widih, mantul. Wow, ini dia mobil Slender teman-teman, berwarna hijau toska. Widih. Wow, ada kursi bapak supirnya teman-teman. Wow, mantul. Wow, lihat, ini dia mobil forklift teman-teman. Widih, berwarna biru teman-teman. Wow, ini garpu untuk menyodok palet teman-teman. Tuh, mantul. Wow, lihat, ini dia mobil bulldozer teman-teman. Widih, berwarna kuning. Wow, mantul. Wow, lihat, ini dia mobil pengangkut pasir alias dump truck teman-teman. Widih, mantul. Oke teman-teman, ayo kita cari lagi mainan dan mobil-mobilan di sekitaran sini teman-teman. Oke, di manakah ada mainan? Apakah kalian melihat? Wow, lihat teman-teman, itu apa teman-teman? Wow, lihat, waduh. Wow, lihat teman-teman, kakak menemukan sebuah rel mobil-mobilan balap teman-teman, dan juga mobil-mobilannya. Wow, ada 3 mobil balap teman-teman. Wow, bisa nyala ini teman-teman. Sepertinya teman-teman ada tombol on off berwarna merah. Kita nyalakan dulu. Wih, made in China. Ini ternyata buatan negara Cina teman-teman. Wih, bisa nyala. Waduh, wow, terjungkal teman-teman. Wow, ini yang kuning, yang putih kita nyalakan dulu. Push, wah, jalan, tus. Sekarang yang kuning, jalan. Widih, wah, Triceratops teman-teman, terjungkal. Wah, Triceratops sangat lucu teman-teman. Wow, ada mobil Bapak Kopassus teman-teman, komando pasukan khusus teman-teman. Ini mobil Bapak tentara Kopassus teman-teman. Wow, lampunya berwarna merah dan biru. Taruh sini aja. Wih, sangat lincah sekali mobil-mobilan balap teman-teman. Widih. Oke teman-teman, ayo kita ambil mobil-mobilannya, lalu kita bawa pulang. Tapi sebelum pulang, kita hitung dulu semua mobil-mobilan yang tadi kita ambil. Tekan dulu teman-teman. Sekali ke dalam keranjang. Tekan dulu. Wow. Wah, ini dia Triceratops. Wow, mobil Kopassus. Oke teman-teman, sudah terkumpul semua teman-teman. Ayo kita hitung. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 semua teman-teman. Wow, semua berjumlah 24 teman-teman. Oke, ayo kita pulang teman-teman. Sebelum pulang jangan lupa di like and subscribe dulu ya. Oke, dadah.